Prvi put, kaseta prva, prvi put. Drugar Radosavljević, vijest ovo Makedonija poznati na široko od svojih legalnih imenja Bobi i Orce. Pa ke mi dozvolite u ovoj naš razgovor ponekoga i така да bi se obrnula. Slobodno, slobodno. Во Македонија дојдовте кон крајот на август во 1942 година, како инструктор на ЦККП. Можете ли да ни кажете на каква состојба во партиската организација наидовте тогај и за состојбата помеѓу раководниот кадар во тој период? Da. Odluku o tome da pođem za Makedoniju kao instruktor CK Jugoslavije, kao instruktor pri pokrajinskom komitetu, doneta je u januaru 1942. godine, a do mene je stigla, sam tada bio sekretar okružnog komiteta u Zaječaru, do mene je došla tek tamo negde u junu mesecu. Dok su uspostavljene ponovno veze, jer su bile prekinute veze između Srbije i Skopja, kad su uspostavljene ponovno veze i došao kurir u Niš, onda su me drugovi pozvali u Niš i ja sam sa njim krenuo. Prvo smo išli u Leskovac, iz Leskovca smo prešli granicu ilegalno tu kod Vlasotinaca, na slobodnu teritoriju oko Crne Trave. Tu sam čekao dok mi je drug donao legitimaciju, Stile Milevski je bio kurir. On mi je donao, išao u Skopje i donao mi legitimaciju iz Skopja, ilegalnu. Ispustili smo se u džep na željezničku stanicu i odatle smo došli u Skopje. Ja sam došao u krajem avgusta, baš izgleda na dan kad je bio atentat na Maneta Mačkova, agenta, poznatog agenta u Skopju, tako da je policija bila prilično na nogama i budna i na stanici svagde, međutim je sve prošlo bez ikakvog incidenta. U Skopju sam našao Mičeta Aceva na dužnosti sekretara PK u tom vremenu i naravno meni je trebalo, pošto ja nisam o Makedoniji znao skoro ništa, trebalo je dosta vremena dok sam ja ulazio u sve odnose i dok sam ušao u stvar da upoznam situaciju. Situacija je bila prilično komplikovana. Više problema se postavljalo. Međutim, rukovodstvo Makedonije, pokrajinski komitet, nije imao vezu sa CK Jugoslavijom, tako da se problemi gomilali, odgovora nije bilo i veze su bile jako neredovne. Ja sam zatekao u tom momentu kad sam došao, bilo je prilično komplikovano stanje. Bilo je u partijskim organizacijama prilično kolebanja i a među rukovodećim kadrovima bilo je dosta podeljenosti. Sve je to nastajalo na osnovu dvojakog uticaja i dvojake linije koja je dolazila od strane Bugarske partije. Predstavnik Bugarske partije je bio stalno u Skopju, celo vreme. I naravno njegov uticaj je bio na pokrajinski komitet priličan i jak i u organizaciji je bilo dosta kadrova koji su se odupirali tom uticaju i bili za dosledno sprovođenje linije KP Jugoslavije u Makedoniji. Osnovna podela i osnovni problemi koji su se razvijali bili su oko mogućnosti oružane borbe, oružanog ustanka.
Zna se kakva je linija KP Jugoslavije bila, a bugarski CK je stajao na stanovištu da nema uslova u Makedoniji za oružanu borbu i taj uticaj je dosta duboko prodirao, pogotovo posle prvih teških udara koje su pretrpili prvi partizanski odredi u Makedoniji. Među rukovodećim kadrovima je bilo dosta podeljenosti, što kažem, za staro rukovodstvo i novo rukovodstvo. I to staro i novo se u stvari uslovno govorim. Ono se formiralo na osnovu tog odnosa prema osnovnom pitanju oružane borbe u Makedoniji i uslova oružane borbe u Makedoniji. Mirča Jacev je došao negde u proleće na rukovodstvo posle smenjivanja Baneta Andrejeva. I to rukovodstvo je kao krupnu stvar već u toku 1942. godine, pre nego sam ja došao, izbacilo nove partizanske odrede, 4 ili 5, ne sjećam se tačno, i to je to, a drugo preduzelo energične mere da uspostavi vezu sa CK Jugoslavije. Jer je staro rukovodstvo stalno se izgovaralo, mada jesu bile veze vrlo teške, uslovi vrlo teški za uspostavljanje veza, ali se izgovaralo da nema veze sa CK Jugoslavije, da je vrlo teško uspostaviti vezu. Tako da je novo rukovodstvo koje je krivilo staro rukovodstvo za taj kontakt sa CK Jugoslavije preduzelo niz mera da bi nekako uspostavilo vezu. I plod tog rada i tih napora jeste ponovno uspostavljanje veze i kanala preko koga sam i ja došao i kroz koji se posle odvijala, tako reći, nekakva redovna veza, mada jako sporadična, povremena, uz mnogo zastoja, po tim teškim uslovima, ali se ipak nekakva veza odvijala. Poznati se ovija vaši pisma, što vi ih ispraćate do CK na Jugoslaviju od Makedonije. Možete da mi kažete nešto poveke oblaska sa toga? Pa ja sam tako reći, pošto sam se našao pred mnogim problemima, meni i nepoznatim i drugo u nemogućnosti da ja to razrešim, ta pitanja. To su pitanja političke linije do kraja u Makedoniji. To je pitanje odnosa sa CK Bugarskom. To je pitanje formiranja Komunističke partije Makedonije i još čitav niz drugih pitanja na koje ja nisam niti bio ovlašćen, niti bio u mogućnosti da o tome mašta zauzimam stav. Međutim, ta pitanja su navirala i ja sam dosta često izveštavao CK Jugoslavije o tome. Sve sam to pisima slao gore, to je išlo na Niš, preko Vranje pa Niš, pa Beograd, pa iz Beograda do CK Jugoslavije i to je, ta pisma u CK Jugoslavije drug tempo imao mogućnosti da čita pre nego što je pošao za Makedoniju. Naravno da, pošto su moje mogućnosti bile samo da izveštavam CK Jugoslavije šta se dešava, istovremeno sam uticao koliko sam mogao, zahvaljujući odnosu Mirča Aceva s kojim sam vrlo dobro sarađivao. Preduzimalo se mnoge mere i iskustva koja sam ja imao u Srbiji, koje sam imao oko partizanske odrede i rada partijske organizacije. Te mere smo neke preduzimali koje su bile moguće da se primene u Makedoniji. Ali je osnovno da je ceo kurs
bio na oružanu borbu i na formiranje partizanskih odreda. Tada su veze održavane iz Skopja uglavnom preko pisama. Drugih mogućnosti nije bilo. Radio stanice i to je došlo tek kasnije. Sa stvaranjem velikih jedinica došli smo mogućnost da dobavimo stanice i to je tek od jeseni 1943. i zime 1943. kad je uspostavljena i radio veza. Do tada nije bilo tih mogućnosti, a pogotovo ne 1942. godine. Možda bi trebalo istaći da je u 1942. godini, pored izbacivanja ovih novih odreda, i partijska organizacija učvršćena. Mada je bilo nekoliko krupnih provala i bilo pogibije nekoliko drugova, kao što je Cvetan Dimov i još neki rukovodeći kadrova koji su stradali. Međutim, to je ipak išlo uz mnoge teškoće i kolebanja, baš zbog onih neraščišćenih političkih pitanja. Tako da smo očekivali odgovor od CK Jugoslavije, jer sam ja u pisima isticao ta pitanja i očekivali smo na neki način odgovor. Pogibija Mirčeta Aceva i Straša Pinđura decembra 1942. godine, zahvaljujući njihovom herojskom držanju na policiji, nije nikakvu štetu donela partijskoj organizaciji, niti je ko uhapšen, niti je ko provaljen, tako da je organizacija bila sačuvana. U tom vremenu ubrzo tim istim kanalom i tim vezama dolazi od CK Jugoslavije, dolazi drug Tempo kao delegat Centralnog komiteta Jugoslavije i delegat Vrhovnog štaba. Njegov dolazak je vrlo značajan u tome što su sa njegovim dolaskom omogućila se razrešavanja onih osnovnih pitanja koja su kočili dalji razvitak borbe i koja su kočili dalji politički rad. Jedno od tih pitanja bilo je i stvaranje Komunističke partije Makedonije i stvaranje Centralnog komiteta Makedonije. Naravno, nije to bilo ni glavno, ni osnovno pitanje. Osnovno je pitanje bilo orijentacija na oružanu borbu i raščišćavanje odnosa sa predstavnikom bugarskog CK, baš oko tih pitanja. A ovo je bilo jedno od pitanja koje je trebalo isto tako razrešiti. Drug Tempo kao delegat Centralnog komiteta i delegat Vrhovnog štaba je uzeo na sebe tu odgovornost i primio se da se prihvati rešenje da se formira Komunistička partija Makedonije i Centralni komitet Makedonije. Hoću da podsjetim da je odluku o stvaranju partije Makedonije, da je ona doneta još prvi put pomenuta 1934. godine u partiji Jugoslavije, pa 1937. godine, ali u Makedoniji se nije uspjela da sprovede. Mnogi kažu i misle da je trebalo prvo da se stvore i organizacioni uslovi u smislu jačanja partije, partijske organizacija, pa tek onda da dođe do stvaranja Komunističke partije Makedonije. Međutim, čini mi se da se tu nametnula pre svega politička potreba da se stvori Komunistička partija Makedonije i njen centralni komitet. U kom smislu politička potreba? U tom smislu da mogu komunisti izaći na široki front nacionalno-slobodilačkog rata, narodno-slobodilačkog rata
i da mogu na širokom frontu okupiti mase makedonskog naroda. Ne treba preći preko te činjenice da je Makedonija u to vreme bila podeljena na jedan manji deo koji je bio pod talijanskim okupatorom, Tetovo, Gostivar, Debar, Kićevo, Struga i ovaj ostali deo koji je bio pod bugarskim okupatorom. To je sve još otežavalo uslove razvoja borbe. Ali su se uslovi na talijanskoj teritoriji okupiranom delu Makedonije pokazali mnogo povoljniji za razmah borbe i stvaranja novih odreda. Tako da je na toj teritoriji i formiran CK, koji je prisutovao drug tempo. Ja sam u to vreme ostao u Skopju da posvršavam sve druge poslove koje je trebalo posvršavati. I poznato je njegovo pismo o podeli Makedonije na zone, o stvaranju zonskih, partijskih i vojnih rukovodstava. I to je sve ono što je omogućilo da se početkom 1943. formiranjem CK krene na širokom frontu, a raščistivši ova pitanja i sa bugarskim CK-om, da se krene na širokom frontu u razvoj oružane borbe. Tako da uskoro sam i ja prešao na zapadni deo Makedonije pod talijanskom okupacijom i tamo smo uskoro formirali bataljon, prvi bataljon, Mirče Acev, kasnije drugi bataljon, onda su došli i iz Albanije mnogi sa Kosova, mnogi zatvorenici, formiran je Kosovski bataljon, tako da je na osnovu toga posle formirana prva makedonsko-kosovska brigada u kasnijem periodu. To sve pokazuje koliko je razrešavanjem ovih političkih pitanja, koliko su faktički bili zreli uslovi u Makedoniji za razvoj široke masovne oružane borbe i narodno-slobodačke borbe u celini. Naravno da je i sama situacija se menjala. Drugčija je situacija bila 1941. Drugčija 1942. a drugčija 1943. 1943. mislim već to je i prelom na istočnom frontu. To je već i mnoge druge porazi fašizma, a i polet i nalet narodno-slobodačke vojske u Jugoslaviji, tako da je to sve uticalo povoljno na opštu klimu i borbenost u samoj Makedoniji. Če dozvolite, drugar Боби, да преминеме малку сега на некои теми што не измачуваат денес сите нас како припадници на оваа наша широка обществена заедница. Заедништвото, односно братството и единството на југословенските народи и народности, една е од основните и најзначајни придобивки на народно-освободителната борба. Како денес, според вас, да се развива и да се сочува тоа заедништво во својата изворна сила, значење и убавина? Mislim da kod toga ima dosta nesporazuma kad govorimo o bratstvu i jedinstvu i govorimo o današnjem zajedništvu u današnjim uslovima. Mnogi drugovi su skloni da poistovećuju ranije uslove i sadašnje uslove. Mislim da se do kraja treba nekako pomiriti da novo vreme nosi i nov način rešavanja problema. I nov način rešavanja i nov način viđenja zajedništva. A garancija tog zajedništva i bratstva jedinstva svih naroda i narodnosti Jugoslavije je svakako u jedinstvu Saveza komunista. Iako je Savez komunista po republikama, iako je svaki savez komunista
samostalna organizacija u okviru Saveza komunista Jugoslavije, ipak te snage unutar samog Saveza komunista koje dejstvuju ka jedinstvu su toliko narasle i jake da pored sveg onih teškoća koje zapljuskuju naš zajednički život, pored svih onih teškoća koje otežavaju da se to zajedništvo izrazi, mislim da je se ono ipak vrlo uspešno dalje razvija i treba tražiti nove načine kako to zajedništvo jačati. Tih prvih elemenata, tih novih elemenata, mislim da ih ima u životu i počinju se javljati. I na osnovu toga može se očekivati da zajedništvo samo dalje jača i da se na osnovu toga učvršćuje Jugoslavija kao celina i da jača na osnovu pune ravnopravnosti svih naroda i narodnosti jača zajedništvo i bratstvo i jedinstvo. I na kraju, drugar Bobi, ako sakate se jedno prašanje koje v susret može prosiruvanje na predhodno to prašanje. Вие се еден од нашите прекалени револуционери, што со својата честност и доследен лик на комунист дадовте несебичен удел во Југословенската револуција. Како го доживувате ликот на комунистот во нашето општество денес? Mislim da je oko tog pitanja ima dosta diskusije i nisu stvari još se stabilizovale, nisu se nekako izjasnile, ali imam utisak da se taj lik komuniste novi stvara na osnovu novih elemenata, novih uslova i da treba biti u tom pogledu strpljiviji i da ne treba preslikavati stare likove i stare uslove na današnje uslove. Da će sigurno iz ovih današnjih uslova nići novi lik komuniste koji će imati mnoge posebne nove osobine koje u ranijem periodu nisu ni bile, niti se mogle razvijati. Naravno da će i tu ostati one osnovne karakteristike komuniste da pridaje veći značaj društvu, kolektivu, zajednici nego sebi. Da će ostati nekako kao trajan osobina komuniste lično poštenje i samopregorna spremnost na žrtvovanje mnogih stvari za zajednicu. Од името на Скопската телевизија, може ви благодарам на разговора.